na cha kuzingatia ni mambo mawili. Unapopendwa usipafike kila siku, na unapoheshimiwa usipasogelee mara kwa mara. Unajua, unapopendwa na ukawa unapafika kila siku, unajiharibia heshima. Mara nyingi hichi kinatokea sana kwa vijana, kwa sababu wanapendana na binti na kuwa kila siku kwao. Kaka yangu, acha hiyo. Unajikuta unajiharibia kabisa heshima, unajiharibia heshima. Na sehemu ambapo uliheshimiwa usipafike kila siku, jichungie brand, kwa sababu ukipazoea kupafika sana kila siku, ipo siku ile heshima itaisha, watakuona wa kawaida, kwa sababu ipo siku utafika, utapiga nao story na heshima itashuka. Neno la mwisho nikwambie tu cha kuzingatia, unapoheshimiwa usipafike kila siku. Sijui umenielewa?